odi ahosepe no abre na ejo de radio adumunti Kennedy digital satellite phone so aba eniema ahodo a won mo we nam no so nti adwuma nso abuo no mesrew nso tie bie na entumi mu a menu abema papa bie ne yemfa ne mrenye adwuma obeba sisi emu akwaba na weekend net say oh na bibia ka won say na phobia ho ye na football na ne enjoy anti no na wo enjoy bra wakwa je wo Kennedy TV no sharp wada ma yenti Sister no pay meda wase na ya chia Ghana fo nyina na Adom TV ahwefo say July bosumi yura mu no kakrakra yakopon de yeko na 15th na 15 bosumi ni mu ache nje se ne de afi no kwa na ekwa wie Sister no say bosumi July no say ukọ yenkura ase na edin eda so yekita wonsa edin eda so pa okay edu samira na mu edene na yura Kennedy say yenkyere obi bia upe fufu machine bi ato upe bro machine bi ato ana mako machine bi ato de aye business no o say men worry ebia na wunya full money no say sikabotin ni wunya mfa matua me fa de ne nko o say o che 2 months okay ra shop nim wura mu a fufu machine na opa ene ubisa bo no so okay ene me tua half this month it's a 15th for next month 15th year 1 month I feel from the next month 15th to the next not just the 2 months we dey tua we no abefako because you say abraboma e din na nsin pa na Ghana ni mempa ba o de koso a who say life na ball ko ha na so abona fa ha na ya balance ni na bibia e kama den a imo e din but say ukoso na so so gina mu na wo business e wo mu the more o survive system no sa na obenya sika de afim sa na tie nti mesrew yewura Kennedy digital satellite say TV e na wo pe bi ato na mo music anso aye o dadwene nkwada no so otieti wo fie hwenye ya se oba tan na TV ase wo fie na umma etole bi ase mu koru obi dam ne atiatia wo na ade mesrew aye TV nko na wo pe bi minim inches a wo de no open no ne kase a open no ana brand a open Bura Kennedy digital satellite na no pay se wo Kumasi a ko Family Plaza dan wo adum udu adum a ubi se obi ase Family Plaza dan no won first floor udura ho na akohu manager Cisco udura ho na bisa Cisco ase a onem na ntie de be serve kama 2 months no ehihye ho nie ubetua to ho the next month we tua no akwakofa wade na de den se duru ho na wo kona price impo increment aba enkan okay je se wo de we save maybe say ebia bema teacher ni ana post ni nurse ni oya ban adwuma onso de ne say fa pay slip and Ghana card bra ni ehu say ampa idi adanse oya ban adwuma wo kra de wo sesa ne mani nyina akọ na fie tetew keten kakra na wo so ho ahan enti mesra ebre ewo mu no adwuma ba akọ entimi mwa wo da ekombedo ube complain sa obeka say adwuma wura trimode itimu nya den wono so wo brepa otua ne ma bibe enti mesrew kakra na ye tua ma no udi kakra na odi kakra ko akwakoto ho se uto fufu machine ba na wo so de akosi baabi na wo de aye business what you say na fufu machine dey wo bia wanya sika wo mpo no enye 200 cedis ana 300 cedis na Ghana has say every day unya 300 cedis out of wo adwuma a wo ya kikabom buso me so na uye the for enti bo modern a bro machine no adwuma ye na ebo adwuma papa ebo adwuma te se enkan nika no aba we ni aye ne portable kama a unhia space kese ba bi kakra bi beti ba set up na wo so wo ye wa adwuma na bibia ye kama abrodudu bia minim abrodudu apesa wo yam be yam more no wo be ye dokro no wo be ye ama ho ato ama bibia ba ti be pacho uton dokro a to abro machine ni bi uton more odwam bebre oso to abro machine ni bi na eyam abro eyam nkatie eyam ayuo bibia kokonte nyina esan yam nti misrewa e multi purpose tobi yama wakwanya yesi fa 2 months betua na be fa wade mako machine so the same thing no eyam mako bebre duduom se bia choba afo mako restaurant ni ade jenne kakadro ne garlic mo opesa wo yam hwentia ne sa ne ma no nyina sa machine bi na se woto na no secret ba kwa mu ni se u tobia wo de se bia wo yire wo market afa kosi wo yire honom
nti wo be say e ma na beto tontos ni ade wo dwemu na mo de aba be yam wo ho na bibia ye kama mesrew ye numbers egu Adom TV asisi numbers ni gu ho no ba bia wo Ghana wo hwa Adom TV just give us a call free o free ya ka chen say me wa ha me hia sei e de begu kam de abrew nti wo de fa number no menye mistake to bo ase na twro na fa wie so amesan bobo amwati nti bomode a wo hwe TV ne de fa obu ho a oye o ka adwabo no niam asin a e na so wo de mo pa address kra ye do unnim da ko wo se ade na hia na fi wo hwe number no nti me de me srew wo de fa number to why estate developers contractors mo masisi offices emrante na masisu asisi mu siesie mu dam fefefe no mrante no this time mu siesie mu dam wo a single room but the way abeko no wa ye ho no atiada so no wi a so nya air condition fatos why air condition ni de Ghana ha de obi anim say the air fo no a esan ye papa na use R410 gas no e wo Kennedy ho kodoko gibi the latest technology air condition papa de e Kennedy digital satellite Accra ye wager old barrier Kukrobite junction so hwa I hone ye wo ena Kumasi usan wura Kumasi yi a ye wo patase police depot nchen pe Adom house first floor hoso numbers ni nyina ne gu on fa free na no pa ye nko wo emo anti me say air conditions there Ghana ha minim ye ho na manfo betu sign ton enti me kira wo kwan se ne ye kokoto preko what I say bra Kennedy beto air condition fakobo fie enkwada na asomunwom kakra na se fakobo office wo na office no bi wura ho na oba na no ye business who why is serious what ba say he ukoda hotel bi na ko he ko ebo ho almost so air condition na opese odwane free day hotel rampacho aden wo de bra wo ye be ma 2 months fa bitua e be se air conditions ne fakobo bo ho na bibia anye kama estate mo masisi new estate amode rent e pacho begibi ye ma 2 months fa tua na se sa fa kugu e fiti na bibia anye kama into obia meto air condition TV de se sei Kennedy ho na obia ekutu tubi ne koton na niema enye kama emfama TV no brand bia me se ye obi ye TV no the latest technology e dey ye bia ye 4K na eno no ye sign wo the Android ye the smart ye the digital and satellite ni nyina e bi wo ho na ye wo ba ku bi a Mcast just eno no de me ye o me phone so mitimi e de TV no so kama na bibia e koso timi srew se ye TV na opato e ma no ntie me oba de o jade na wo ye aduane a e so wo ho ye ha but this time no abrabo no ekona nimu oba ono ye corporate lady ana se o ye career woman wahu o ye wen hwe nkwada ofi na de ontimi spend hours enya aduane enu nti na se obenya kitchen niema papa e wo Kennedy ho make say ni abe fete u deep freezer asi ho afi fridge ni nyina bi wo ho afi burner a wo benu aso aduane bi wo ho microwave isi ha be wo se juice isi ha blender isi ha we isi ha na oba wo kitchen na ye kama ka kire mister ka kire papa no wate so on fa onko Kennedy digital satellite no wate say Kennedy say niema ohia bia o ma 2 months na wo de atue sika no wo asesa niema ni nyina kogu fie menua be ma opese usua ade pam akwanya ni nie ebia wo pe machine ni bia to se de wa wi ade pam ka wo kra be sete wo de ye ma 2 months number na egu Adom TV ase no bo mode nefa ne free popcorn machines no so e de bia ba home appliances there Ghana ha dispenser ye no so misrewa memfa number no tudwana men sorry 0244 385 128 0244 385 128 and 0243 074 750. Ewie. That's papa. Kennedy digital satellite na yete won kan ntitru me kan fa numbers no na frɛ wo mu hia bi nko afɔ fie office ba bia frɛ ana sɛ won so tu aton so a ni nyina no Kennedy won ye ho ade ye mfansi ha na kwasinsia aye krado asemidika etwoso ye wi a mpensempensem nso ebeba ye koso akai wo sadwumadie na ye die wo Adom TV ni nyina no ukọ podcast a ewo ho beti ni nyina so client de o mesi ye bia no obenya akwanya no wasa tie no biem emomusa ko YouTube nso a search Adom TV tube ye ho programs ne demo live ewo ho a obetumi ahwe ye ukọ YouTube aha no so obenya se de makadada no Facebook/Adom TV ye ho ko adomonline.com so a
ya tro e de agu ho audio so ka ho videos so ka ho na pictures ahodo ni nyina nso ye de agu ho Instagram ne X TikTok ho nyina nso ye ho na ye say social media handles no they very active to ko ho mo ba bia obetumi ahia Adom TV ne programs ahodo aye ye me de afia amankwa tamaklo ye do bia se ye kwekwasi etwaso